Kaju. Karame. Niyo nakiga multimedia igihe gitoya. Gitisi Tss. Niyo nakora certificate yemewe na RTB. Ni Gitisi Tss. Ese nahabona ubumenyi ngiro bijyanye n'amasomo yo muri technique? Yego. Niyo nakiga tailoring. Ni Gitisi Tss. Niyo nakiga hairdressing. Ni Gitisi Tss. Ese nahabona na automobile technology? Yego. Muri make Gitisi Tss byose birimo. Yego, byose birahari. Gitisi Tss wahasanga multimedia production. Yego. Automobile repair and maintenance. Yego. Na driving school. Yego. Ukahasanga masonry, hairdressing, tailoring, culinary arts, electrical technology, kandi ibyo byose ubasha kubyiga mu gihe gito. Kingana giteye? Ushobora kubyiga mu gihe cy'amezi 6. Sure. Ikindi kandi Gitisi Tss amategeko y'umuhanda yigwa kubuntu mu ishuri. Sure. Yego. Ndumva Gitisi nta makemwa. Ntabwo wifuza kumenya ko watubona se kugira ngo uhige? Ibyo nabyifuje mbere yuko tuganira. Kugira ngo uhagere watwandikira cyangwa ukaduhamagara. Ushobora guhamagara kuri nimero 078 35 31 830 cyangwa se 079 2 7 3 6 93 93.